Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Urang teraskeun deui diajar ngaos kitab tauhid, kitab Tijaanud Darori, karangan Syekh Ibrahimul Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung deui wajib bihaqihi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala naon al-baqa'u sifat baqo wa maknahu sareng ari maknana ieu sifat baqo eta annahu sanyanya Gusti Allah ta'ala anu maha luhur ieu Allah eta la akhira lahu henteu aya akhirna ka Allah subhanahu wa ta'ala. La akhira ente aya akhirna lahu pikeun Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bako teh hartosna la akhira lahu, upami sifat kidamah la awwala lahu, la awwala lahu ta'ala, sifat kidamah la awwala lahu. Upami sifat bako mah la akhira lahu ta'ala. La akhira lahu henteu aya akhirna lahu pikeun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana itu sifat bako eta annahu sanyana Gusti Allah lau kana lamun bukti ieu Allah eta panian pana tengah hartosna ruksak lakana maka tangtu bukti ya Allah eta hadisan anyar. Jadi dalil nakrina annahu laukana panian lakana hadisan. Namun Gusti Allah pana teh mustahilna sifat bako lawan sifat bako. Lamun Gusti Allah pana maka tangtu Allah teh anyar, sabab anu sok pana mah eta nu anyar. Tentunya nu sok kakenaan ku ruksak mah eta makhluk atau hadis. Wa huwa sareng ari ieu Allah anyar eta muhalun mustahil. Ieu dalil aklina. Upami dalil naklina nyaeta wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 26. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.